Mina ngivusi ngwakamongwe ekhaya ngwes-104. Yeah, ngwes-104 ngoba ekhaya si-320. Baba wami bekana 92 yabafati njengoba vele nathi vele amaswati athatha abafati labaningi. Yeah, nanyalo uyasho kimi wathi mfana wami uma kunentombi uma ubona intombi endlini umuntu nakangena nje erumini lakho kumele abone lapha endlini akangena athole ukuthi tikomishi tiwile ma-ironing board awile tindishi tiwile nembhedo uwile khombisa ukuthi lo muntu lo bonayo la endlini bekaloku abhalansa wena uloku umlandzela. Yeah, ube busy mfana wami, ube busy njengemsakati. Yabona umsakati nje bomadumane bompumi abahlaliseke kancane kancane umvathi awuthi ngijike esitolo mlaleli ngiyabuya. Sakade kancane kancane awuthi ngijike emakethe mlaleli ngiyabuya. Kanti why ningayi once? Lo kancane kancane nesitolo uyabuya. Kancane kancane nesitolo uyabuya. Awukhona ukuhlaliseka. Hayi khona man bo DJ niyasibhora man. Ningaloku netitolo kakhulu. Mbohlala lapho niyathengisa or le mali ihola kancane. Ufuna uvuthengisa ustoke emakethe uyothengiswa kankompisheni uyahamba uyothengisa uyabuya lemholweni uyahamba uyothengisa uyabuya wesitolo uyothenga ukhohlela okunye phenze uyabuyela esitolo uyothenga mlaleli kumele akulinza wena uloku esitolo. Hayi man.